Припинок. Завод «Газоаппарат». Автобус рухается по маршруту номер 32. «Осторожно, двери зачиняются». Наступный припинок – Пушкинская. Припинок. Пушкинская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Чыгуночный колледж. Припинок. Чыгуночный колледж. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – стадіон «Локомотив». Припинок. Стадіон «Локомотив». Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Пионерская. Припинок. Пионерская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Київська. Припинок. Київська. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Дивани Бреста. Припинок. Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Панчошний комбінат. Припинок. Панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Рамбиттехніка. Припинок. Рамбиттехніка. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Автошкола. Припинок. Автошкола. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Пожарне депо. Припинок. Пожарне депо. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок – Гандльовий центр «Усход». Поважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок. Гандльовый центр «Усход». Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Орловская. Поважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Припинок. Орловская. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Школьная. Припинок. Школьная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Фок. Поважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Фок. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Усходні мікрарайон. Припинок. Усходні мікрарайон. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Стафеева. Припинок. Стафеева. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припынок – Ландшафтная. Припинок. Ландшафтная.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завулак Есеніна. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Припинок. Завулак Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Есеніна. Припинок. Есеніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Медыцынская. Припинок. Медыцынская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Областная больница. Припинок. Областная больница. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Маскоўская шаша. Припинок. Маскоўская шаша. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэльмы. Припинок. Тэльмы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Касцюшкі. Припинок. Касцюшкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Шафранавая. Припинок. Вуліца Шафранавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Кедравая. Припинок. Вуліца Кедравая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ДБУ 15. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. ДБУ 15. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.